Chuka muna an pakpi mina minong chuka muna an kalpi I an che mina minong chu zai tik mina minong hoi sina kiarin khosak than chu chim lawin an tharau men khika atang be ti an roi chun zing ka tin mui tiang an thi tiang ren an tuan zonga thalo zai tik min an muti lo na mun la thi na kolemit thi khuat loka an ro cha Coco Island ti tiang in min an rakpek nak mun ase chu lan lewa chun kapali chun ta au rak se damen si chunga ummi kapali kan che chunga ummi rilukul pakhat ase I atua zapi ni kan thai mi min cho Coco Island ase lo chun Grace Coco Island ti se hi mun hi lan liao pi in ram kip ni an rak ichi ni mun la mun matra mun maram tu mong cha pakhat ase le posisa abikin British chawzani hin 16th century rong hin mani rak ok do la rak pen do ase tongkhat zariat somret kum ni British Burma asi nulong long khan British chawzani Kolkata achia chumen cho officially siri law tongkha zokwa thum sri tianga khan India zong ni kata asi arak tibel tongkha zokwa som thum kum sri tiang semen se la korang kuta tiya winin apak na chu British chawza ni Foinang United Kingdom ni tongkha zokwa liriat long khan Union of Burma asi bakhan officially in British chawzani koram kuta apek mi se tongka zokwa ngakwa chapet asuya newini chapet asuya athok pakhan koram chawza ni ram khelai minthang nangai jilai political minthang pau ati mina minung pau atle ina hi ka muna hin achia na ika muna hin te dan zai tik na nungin kiarti loading in ren tuan tu dinga achia na tongkat zakwa liriat khan koram ne independent anga abak in koram chungan shremtlai pule kwa rong chok chol arwang chona nga yi ko koram chawza an zum lo zong ase arwang atampi abe pi bikin chin ka tip mi tu cho Coco Island kong asi cha kha le ke ka chin ri la lo frem tai phu kha lieu ram khel lein to la yi tama ram khel le rin tuan pok cho chau za ni atlai kho mi na pok min thang la ti mi na pok cho atlai nai ika mun an rak che na chu ronga kan yak chet liao te in kapali chun ti mi kan rak thai theo semen sala atu ben tu la kong lam kling he kan rak thai kho lo mi se hi mun ni aluan chia kum zakhata chin tu hong cha tak mi se kuku ti mi ba phang zong he potuku holen ara mi se kuku nat ti mi ba phang khan lak mi se kuku nat ti mi chu pin ka se chu ba phang an lak mi se cha pin sa akhat mi tu hong cha pakhat ase khaben tukhan aluan che kum zakhata chin tu hong cha pi rakse tua chon ram ro cha la rashriya min akha nak mun se hi ka muna azai bin tuk ral thuam la rashriya nam da an che zai tin da mun man lak tin ka karak sim la chen hi ka mun mi tongkha zo ko li zong khan tuluk ni alan ra ka pol che na heti bin tuk thong pang la ko mi tuluk long ni thi manung lo thi de an ra phe na mun koram ra ka zo ni thi den ten an ra phe na mun ma tak khase tongkha zo ko ruk ni wun ni uk na awun lak hu shim ka chen azul tok chang khan tlai mi na pau hi ka muna che te dan pe khase chol Churanga chun pai Coco Island tia ramdang mini an thai nak chu si cho
ทองคัดจะกว่ารุกกว่านูขันจนตะไปมาวันเลยมีนาเวียเตจงสนาซะรำเคียร์เลยมีเป้าเป้าสนาซะขกามุนเอ็นเชื่อมีนาทองท้าทองอันทักมีนาเป้าเป้าขารังกุนอินสิงทองอันเทียดีนะจู่ๆใจรวงada siจู่ๆใจรวงadaรังกุนอินสิงทองอันเทียดีนะเดียจอนขกามุนขาโกรำรากับBurmese Navy Pol chen du chang na cha se yitat pol tira ka pol fak tak tak en mun ma la ke ne ya la khan du chang cha se kha khan betak ten yitat Burmese yitat pol kol tira ka pol chen na ne tu cho ika muna kol tira ka pol chen mi na an letnat an friam nam zebin tuk tim lam nak ta an nei ti mi kha kun chim lai chungที่อันเชื่อมีวันชิมจังไรมันมากวันชิมมาสลายกามุนรังกุนแปงchungเอามีเสียกิโลเมตรจะลีเลยลีลองรังกุนจนอาลัดแมงจนแมงเจนฮีเลยแมงสมอะไรแมงสรีสิล้านเลี้ยวรำเคียวปอันรักเลยนะทองอันทักนักนะฉันตัวจนติมโบนนิขัดละจานขัดอตอมบิกin timbon ni khat la zan khat kal chu se avel chum a hin island he panga rong anum Slipper Island Cherry Island Leader Kuku Island Table Island chon ama hatelin Grace Kuku Island hi panga he min clearan anum really in asan hi mita zala lai ni ase pe chon zathum la somrok la pesri asang area he 20.54 kilometer se ameng chun 7.93 square mile se a district of South Yangonga se island pangalaka ache ni chun pasari ti zongan ti simen solamin ngede pangalaka pakhat ase pakhat na ka hi ka mun che mi chu radar station in cha chu radar station chu ral tuk na kan man mi raraman man mi radar station ke se atung nge sea level in mita som ko le pakhat ase mi radar station rarama an che mi sa thial langan pipi pani in thial kho mi ase chu ronga india jong an thin pha ngai Sri Lanka tiang khen ai kan mu kho di la te ni ro akau he tung wang atung mita lai khat awang he mita porok la cheo se chon radio time zong an che chu mita lai nga kaw mi thial lang an che dongchi ral tuk nak lekna chigin tela ma hriam nam ngan ta tak he atlom biga pathum papau chum lai te an ro chuvial te chu thong ni kum lai li khan tam tling ten an di chang te thai se tra phot ti mi rilikil concrete en thlet mi angan tak mi atlang tak mi pol kha mi ta zalila somsri asaw acha awang he mita pasri kawin an thlet thuk tak akaw awang acha he mita pasri asaw ki mita zali le somsri tiangin dra pot pol kha rili chunga an thlet di vanlong kun kha chu za pi thai se mi van long kun ni mita zakwa rong saudo se sinaten atua chon hi van long kun an rep chap mi he asaw he mita thong ni la zathum se chang te se lan lewa chon zakwa thong kha zathum thong kha zariat thong ni in thong ni la zathum phan chang te se chun panganak really he tai som mi chu tai som mi cho thong ni kum rukin thong ni kum lai thum kara khan an to an lim chang mi ta za le kul nga an za som riet
sao mi se cho really tai som chu di nuwa paruk nak cho maka hen hlayen sar really lai cho kung tin kung chia to nak dinga ke he or ha thil thum choi kho nak dinga hlengan pi an sar chu mita zakhat la asaw mita zakhat akau mita som nga le panga se chu ke he or ha kung tin kung chia thil thum choi lak che kho nak dinga ka ni in thum choi kho nak dinga yitat sai khan tra timi naval pier zongkha an sakchi thil lut chok mi thum choi na kha pasri na kha cha mak ngai fry ke timi ku pyo timbo chau khan tai timbo kan tingama atla zong tla kho mi foi ten mu kholo mi akoi kholo mi rock kholo mi chau khan tai timbo pariet avel chuman chia hi amak tak mi se February nu kulen rok thong ni kum le ro kan hi he tha ten yang kong train city ta ni tha ten an che mi yitat khan ni tha ten che mi sem abe pb gen hi Coco Island na theory pol vial te an che mi an tron naka a chen piu tu ro nak idea pe tu vel te na bom tu na he tolok an se John Raiders khan asar tu zong tolok an se nai te long hi Grace Coco Island zong ko kal atin zo kho mi se ni tu ta na Coco Island ton bien se tu lesi an che mi ti report ka chim nak chunga Atlantic lo mi zong khawmen ruang chung mi chol he toi kho chung toin chia ka du za pi ni mi cho sa pi he zau kho nak chan jong kan pya kho lo cha toi bi kin Grace Coco Island ton bel asining keimah pumpak khawmhsuat mi krak chim mi se tamtling lo mi ama chun thai thiam ding kan som ka video adi tiang zau cha kalom